Je m'adresse aux islamistes, je m'adresse aux Kabichou, je m'adresse aux Kabyles musulmans. إنا عندنا ربي نون de A à Z. كينيا ولا كذا رجاز. إنا عندنا ربي نون. Moi je ne suis pas un arabe. Moi je suis africain avant tout. أنا كذا قبايلي. J'ai pas besoin de la langue arabe. J'ai pas besoin de l'islam. L'islam a détruit ma langue. L'islam ماشي نو. وحواج غير ضربون مسالي الحاج يتخلق مدام إيميلي بيسكو. فرانكو إيطاليان. رحت حرق دينا ربي. رحت تواليم. أتزرم ذا شو ميقارن مدن ضرابون مسالي الحاج روح ذا تغرم ذا شو مسالي الحاج ذا واحد تغرم ذا شو الزوافاكي vous ne connaissez même pas l'histoire allez-y les zouaves c'est des arabes c'est des traîtres arabes les arabes c'est des bâtards vous n'avez pas d'origine vous êtes où vous êtes qui est-ce qu'il y a un arabe africain va lire l'histoire يا كابيتشو راه يتمثل كتشيني غير عرب امس الحرام اعرف يديك ندخلوا قيضون قبايلي ساخام قبايلي بربر سيتي لو بروميي يدي خلقن لا بروميير ميزون دو لوم قرناس الدولمان هنا عندنا ربي نون اللي كابيتشونا عندنا ربي نون لي اسلاميست هنا عندنا ربي نون لي زاراب on ne veut pas de vous chez nous on veut pas de vous vous êtes des racistes et je suis raciste vous êtes oui il faut reconnaître que vous vivez chez nous vous avez construit des milliers des milliers mosquées pour nous détruire, pour rendre la Kabylie une poubelle, pour rendre le pays l'Afrique une poubelle. Vous ne vous foutez rien du tout. Pour l'Algérie, vous n'avez rien fait pour l'Algérie. Vous êtes en train de détruire le pays. Vous êtes en train d'arnaquer. Vous êtes en train de bousiller notre Afrique. ونكون اللي قبايلينا يا عرب العربوب يا العربوب حنا ماناش عرب moi je ne suis pas arabe je ne suis pas musulman et je suis fier d'être kabyle moi j'ai pas de religion j'ai pas de religion même si je dois choisir si vous m'obligez à choisir une religion de toute façon pas votre religion elle ne me concerne pas elle est à 4000 km de chez moi. Votre prophète n'est pas de chez nous. Votre prophète n'est pas تيزيوزيان. محمد تاعكم اللي كابيتشو ينسل من طحانن. محمد تاعكم ماشي فريحة ماشي بقايس ماشي تو فيروس. On ne le connaît pas. On s'en fiche de lui. Son histoire il est irracontable. وزميرة même pas نحكوا فلاس. ذا طحان ذا باطار. C'est un salaud. ذي العيب اديني محمد كخامن كيني. Avec ses 17 femmes ou 18 femmes, avec tout ce qu'il a fait. تلقى يوتي السنات ذي العيب نكوني العربوب حنا عيب علينا نقولوا حنا عرب عيب parce que le mot arabe c'est quelqu'un qui n'a pas d'origine. Je m'en fiche, tu es un être humain, tu es une personne, je te respecte, je m'en fiche, mais n'essaie pas de me toucher. Je suis un Kabyle, je suis fier, j'ai mon drapeau, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon pays. J'ai pas besoin de drapeau. C'est bon, j'ai ma terre. C'est ma terre. L'Afrique du Nord, c'est ma terre. Elle ne t'appartient pas. Va lire l'histoire. Retourne chez toi. Espèce d'un connard. Tu es un arabe. Tu es un raciste. Tu ne veux pas de la Kabylie. Tu ne veux pas du Kabyle. Fous de camp. Va au Yémen. Va récupérer tes terres. Si tu es un homme. Et vous les Kabychous. Et vous les Kabychous, et vous les musulmans kabyles, vous êtes en train de foutre votre mère en l'air, les Arabes. Vous êtes en train de lever les jambes de vos mères en l'air. Vous êtes en train de déshabiller. Vous êtes en train de déshabiller vos femmes. Arrête, ne m'appelle pas s'il te plaît. Je sais pas qui est en train de m'appeler, mais de toute façon, après je vais te bloquer direct. Arrête de m'appeler s'il te plaît. Mais c'est pas possible. On va attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Bon, je dois dire. C'est pas vrai ça. Ouais, comme ça.
دونك بيسك سؤال ما كثير قزن الشاوي تعقل انا عربي روح نكموك كيف اتر انا رب فاو ديابل مسيو الشاوي ان كابيل كيف اتر عرب نكموك va au diable. On n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas... Tu fais quoi chez moi? Tu veux être un arabe full con. روح à l'Arabie Saoudite. روح à l'Orient. روح à Moyen-Orient. Tu veux rentrer au pays, toi? Un connard comme toi, tu vas rentrer en Kabylie ou dire, tu oses dire que tu es un arabe musulman. C'est quoi le musulman? C'est une origine. Mais c'est une religion. C'est tout. Défends ton identité. Aya Rioul. Aya Qbaila Than. Eh ben c'est lui, il est temps tu راكل وين القبايل التكويم. نخدم une équipe choc ولا نكون هاد الجماعة السعوديين on va payer les gens qui vont détruire les connards. وين هادي وزن القبايليت وين هادي وزن يضربوا يمزيغن نغي يضربوا كابيل هادي الشيغاريت واش نخلص. Il est temps de faire ça. ولا نكون نسعى les moyens comment vous détruire. Espèce de connard. سنغام ماشي ديالنا سنغام نسوسم الساقي كفا اشحال تنغم دينا ربي نون ما ديكرو قبيله تنغم الواسي نقل افيك فوكات كومبليسيتي لا ليست زينديكاتور سنه غورنا ثورا بلا ربي نون تسمزل من غتسمثم ثورا on est en train de préparer des gens capables de tuer capables d'égorger خلصت سوا خلصت خلصت نخدم هيا كنخدم ويا عربوبن هيا كيكون كنخن تروح مدار كابيلي في كنا وندي سوردين انا وندير كلاش نقمي القبايل با سي ان اوتر تور دو فار سا مانتنون نسعى لي مويا ولاد الكوني اولي ورثه احد حنو في اللون لا قد يقيمن ولاش فينا حكو يكفى حكو ثوره يكفى حكو ولاش وين يبغى هذا بروسي غادي يروح هذا بروسي يماس وين يبغى هذه مش ولد ماس نايك ماس اش كفاش مش الدولة يطيع عربوبنا يا ولا حرام انا مار اطحني دانا يروح اون بلا ريبوبليك انا السواد قبايل ما تححنا ولا كاين حاشاك شي طحان وي تو ان عرب تو ان طحان tu fais quoi en Afrique du Nord? Et partagez cette en Algérie. Celui qui ne sont pas kabyles, il fout le camp. Tu es un arabe, tu vis en Algérie, garde, ferme ta gueule. Parce que, à dire au ouest, rendre à César ce qui appartient à César. هذا راش تقار مي دوام تفضل اما السعام تبوينا سام دينا ربي كماثون ولاش ذا شو السعام والله السعام تبر وطي السعام سيتو اون بلوات سون موتور سون ريان دو تو سي لا كابيلي إذا l'Afrique du Nord سي لا كابيلي إذا l'Afrique du Nord مازال ليبيا اتوالي مامك عندنا يرقزن الو غارثه من كوني املي ليبيين مي مازال عند لا ليبي هذا نتقل روح عاود ضربهم بالستين لا ليبيا توالي ولا عرضيك جمو قرويك واش تخدم معكم بالستينيا يفيك واش موان بالستينيا تبوين مارسني بور نوز ارابيزي 61 72 اتكلي خنتي لا وينا بوين ديمك ساون تخلص مس دوفيز ثورة هنطفلو كيما خواني المينيستير هنا ذاك لارمي يبطرنا ميزاك سي لي بالستينيان كي سون تران دو توي لي كابيل ذا راك بالستينيان il est quoi pour moi je suis un Africain je ne suis pas du Moyen-Orient monsieur un Kabyle قلنا في لا ريبوبليك un Kabyle أشي قار ولاد فرنسا tu fais quoi يا أرخيص tu fais quoi en France puisque نكوني ولاد فرنسا mais tu fais quoi en France ينيد مقار حنا ولاد فرنسا ينيد حنا ينيد كيتش إلا ريبوبليك تهضر نغالا tu parles en France أشاوينا طحان c'est la même chose je parle en France mais vous faites quoi en France alors allez retournez chez vous mais où
Vous n'avez pas de chez vous.